la endlini siphethe ama booklet. So I'm not gonna go in detail ngizothi ngaphi because isikhathi sesihambile banikeze nje 5 minutes ukuthi ngifunde la ngibele ngifunde khona. Program Director Chairperson Majeke, Registrar's Office, Government Representative Officials, Santago Leadership under Ndade Viti Twala, IBTA Executive, members of Executive, Bogoto, Ruchemene. Ladies and gentlemen, I greet you all in the name of Jesus Christ. I'm not going to dwell much. I'm going to skip because we're going to take the whole day reading here. So ngena la ku report le ngizokhuluma ngendaba yeoffice lesitholile lesinayo gogo. Boba baba se IBTA sine office esitholile alongside Motorfontein Road where we're going to move maybe around December, so occupy land down there. Sihlokana nokubhadala ama rates lapha sikhona manje. So le building le isikose imali njenge 3.5 ikhokhelilwe asikoloti umuntu yethu le office siyelwele kakhulu sahamba sawayifuna yonke into right asikoloti umuntu. This office isebenza kakhulu bengicela nje sishayele nje round of applause kakhulu. Number 2 la ngizokhuluma ngama garage. Garage sine garage sinama shares la engine garage lesi la ese Shoprite sine 13%. Sizohlala phansi nabo yonke into ebole ngakithi ingasabe ngale ibe ngakithi sibe nabantu abasi-represent la kuleya management yakona ukuthi izinto sihambe kahle. Bengicela senze round of applause futhi. Nizongena ku tax relief fund. I'm so happy because wonke ama-member ala batholile imali yabo. Imoto eyi-1 umuntu bekathola 7,200 rands. Cishe mona 10 uthola ileyo mali leyo ngalamandla le office with the assistance of i-region yethu. I-government vele sayihlala entanyeni ukuthi le mali seyifuna ngoba saluse kakhulu ngesikhathi sama-COVID. So ngiyathemba ukuthi wonke umuntu uyitholile, but imali le betholakala if ibone permit before i-COVID ongathi uzoza kithi manje uthi hayi sengiyafuna sengine permit no cha bene deadline ukuthi mawune permit before i-COVID ubothole imali yakho cishe everybody utholile la. And ngiyabonga le ubaba Dlamini mina nobaba Dlamini ne-office le yaka Santago sibambisene ukuthi abantu bathole imali yabo bayitholile. Ngiyabonga. Ngizokhuluma ngama-funeral condolences lana. Last year December saba nenkinga nama-association aseKuruleni njengoba umnyama na asho athi no sibe nenkinga enkulu sibe nama-meeting amaningi ungazwani. So baqine bona akutse gore naka sizulu mabaronobela barwajwa baile barinonobela barbolela di-patrollers tša rena because of the misunderstanding, because of the effort, because of the pressure lesi banike yona umithuno khona bokhona la kule bhilidi le salona kakhulu bona kanti thina masikhuluma ngapha barinonobela barbolelela di-3 patrollers which is Ndade Mateke, Babuzwane, no Babunyawa, so may their soul rest in peace. And then there's nama joint operations, Abanyabazo Sinama joint operations, Babanjia Moto Singen, and Jabangazo Twins Agala Ene, Senate joint venture, then Captain Parker, Letabo, Tata, Rulta, PMP, Eladas Park, GGA, Amsterdam, Midland Texas Association, and CTA. Guamani ama joint venture lang kolomang aula. Vele bogonele ndobati indlo fuyangena. Sayivimba, sakhulumisa na sayetafuleni, sakhuluma naye ngeassistance yakabane region yethu. Ngoba region yethu vele yasisebenzela bafowethu. Singakhohlisani yasebenzela because if beyisibona
umsebenzi bohambile njengoba aveza omunye abantu ewini ekhuleni yonke isikengile because bayobona umsebenzi wethu wabona uma ungafika nje la eMidrand uzothola ukuthi amalani akhona angaka so that is why umuntu afuna ukungena njengabo mitha nje vele basihlelela bathi bafuna umsebenzi wabo sithena no umsebenzi lo wethu lo ningathuki ama operating license awenu alright sinasemnandi nje we are ready so bona bathi babazavele ngale nto bayasho bathi kunenduku angifuni induku mina ngiyathandaza into bayesiyenza thina senzani sikhipha permit imininingwane yethu naye so yonke into right ningathuki mabathi bangena ngenkani sifaka ngemmeli njengoba ngihlazi ngisho ukuthi sifaka yini ummeli if akagijimi sifaka ipoison